Presiden lo forcing si alang likrang hut lo ane ke kot Presiden lo forcing si alang likrang hut lo ane ke korja ke dam ke wang transportation phan kumalo la sotangka kumalo la pini Samsung tidong da aduli si benanga pidun do ma kumane kongres tu putek ma Samsung tidak hiki noya ke lir na war phok do ma ni le ma Kongres long tiket nang chang nang long nok nang remdet pen pini ani ta keng pak nang chipi beda pini e mondor kongres phana chini ne mohila kongres numara chini ne yura phana chini ne na pen APS tina presiden ko ta ko ana chini pini nu tun bang we pini Samsung tilong kongres amuri ni dunde si akapre ke dun pen kelong de ke phorun de tun si alang no kachera pe si todu hala tu bantong pini district congress tu alam kroina puma Nilip tu ada komiti pen kemo pen me alam choklo chokpo longpo la son ni the ni tu phan kopi pining we ni tu la phan la son ne alam the buta alam chak kopi the si ni tu phan chak na asila bang so alam the posi ni tu ni du lo aposi kongres ke ni long ke a kongres pati pang thek ni tu ngam ke kongres pati pang thek ngam ke kongres la an ke chipang tang pen ale pini district kongres pen chek lok APCC pini ni tu phan chini de ke hai kongres ke hai pote kongres ke hai candidate pon pia pi thek de no kerem ya kongres ke ni tum claim kelo claim dak lo la songe ning kan thong kep ning kan pi kerem ong ni tu claim dak lo ako claim kelo ni tu ot odelo na pe ni lilong po na silon make ni tu make Aam Aadmi Party do po ni liblong ka belang ni liblong la karbiang lo mong la dulu ako sinon ni tu ke ang thek ke paklan po na pe kongres pa bang la pen kongres bang kela dak ke torok kenon ke no me keno no la kongres ni ka la don ke la kongres pa ni tu me ke ke ja na banda ni tu ke ni oilo ni kano kongres pa la me kasi ni tu me ke ka kongres ke ja tu na fan de sei so ni ti na ni me ke ka lo oh ki ka ko Mr. Ilyas Thangcho has been not given Congress party tickets. Congress ticket has been not given to Mr. Thangcho from Nilip. The Congress will see the consequence during the result. alam tahu bilang mati dulu Nayok pabrik ini nih kon putra kapu Itum kelang bom lagi Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta.